شما با نایمجان سیدلی چی میشه؟ عین حال چه بگم من نایمجان 11 میشه 20 توی یک سال یک نیم سال میشه که شکرانه الله اویله دارم صاحبی یک دختر نازنین ماشاءالله نماشون شما لیلی جان آمده بود مرا کامنتاریا میکردن که تو پوتا با پای نایمجان درست نکه مرا مادرم عذاب کشیده مرا بسیار مادرم عذاب کشیده برای من یک پدرم عذاب میکشنه که این خیلی که مادر عذاب میکشه مثلا پدر ختون میدونین وای در غمی هم آچه و خواهر سوختیم از دوری دادر و برادر سوختیم. رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون افرادی که این لحظه برنامه سرهای نقطه ما را تماشا کرده اید. مهمان برنامه نوبتی ما حضور دارند یکی از چهره‌های شناخته صنعت تاجیک خسرو جان شکر خوش آمدید با برنامه ما جان. سلامت باشین مینداری خدمت میرسونم. اولا خوش آمدین که در این شهر قرآن‌تپه شما مهمان شدین. خیلی رمضان ای در رمضان یگان کار کردن نشوه. این ماه مبارک شریف رمضان رو با هر یک پادپیسچیکانی رحیم پروداکشن مبارکباد میگم و از خداوند دعاگو هستم که همه وقت سربلند خوشحال باشن. تشکر زیاد کنم به نهایت پاسخ خوب گردونید و با قسمت سوال جواب تیار هستید؟ تیارم. یکم خود رو معرفی میکردید که شما از کجا هستید، چند سال هستید و چیکار با مشغول هستید؟ من خسرو شکروف زاده استقامت کننده شهر قرآن‌تپه هستم. در همینجا تحصیل کردم و در چه بگم امی از وقتی که از خردسالی امی مهر صنعت در دل من جای شد. مثلا مرا بر مکتب صنعتی بچگان شهر قرآن‌تپه بوده داخل کردن. طول 5 سال تحصیل کردم با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان با دستگیری آنها مرا به شهر دوشنبه بر پایتخت بر مکتب اینترنتی میانه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرت‌الله عطایف داخل کرده. طول 5 سال در اونجا تحصیل کردم و بعد اونجا در دانشگاه کنسرواتوری ملی تحصیل کردم و از عین حال در شهر قرآن‌تپه کار و فعالیت میکنم، صنعت خود را پیش میبرم. بهترین اکاجان. و باز سوال دیگر آید نایمجان سیدلی با شما میتونم. شما با نایمجان سیدلی چی میشه؟ اگر راستیگر این سوال مرا بسیار میتن کامنتاری در مینویسن که شما با نایمجان چی میشین، مثال مونان چین. خیلی من چه بگم، من مثال ما یک قصه را نقل میکنم. ما وقتی که در دوشنبه بودم من ریالی گپ میزنم. وقتی در دوشنبه بودم وقتی که یکم باره که نایمجان سرود غریبی برآورد راست دیگه من بسیار گوش میکردم ده اما آدم بسیار گوش میکردم و وقتی که من بسیار میخواستم که مثلا ما قطعی هم آدم هم صحبت شم یا که از نزدیک بشینم قطعش صحبت کنم یا که همی رفیق شم دوست شم. من راست دیگه یه وقت با تلفن گپ زده بودم. من خودش زنگ زده بود. من باور نکردم. گفت که من نایمجان سیدلی گفتم من باور نمیکنم که خندش گرفت. گفت خیلی باور نکنی من تلفن رو میکشم. تلفن کشت. بعد نمیدونم یه هفته گذشت که من در دوشنبه در خوابگاه میسودم چون من مایده بودم. در خوابگاه میسودم من زنگ زدن که برین مکتب تون برو نایمجان اومده. من باور نکردم. من ای خرسندی من ای خوشحالی من ای خوابگاه دویدگیم من تا دهنی در پرخواد اومدگیم من یک پاپشما پشتگی نیستم. ای خرسندی من یک پاپشما پشتگی نیستم. برای که نایمجان اومده افتم من به حد مخلص بودم. خیلی من چخیل بگم من چخیل میگن یک آدم دوست میداری که من خیشیدم ده ابراد نگشتم رفتم پاپشما پوشیدم آمدم مثال هم نایمجان ایامو جوقتی شناس شدم دیدم خیلی مثال کنسرتو را دعوت کرد استا مثال خیلی رفت آمد پیدا کردم. خیلی مرا میگن که استیلی هم میخونه. خیلی من اونجا همون چیز داشتگیم من مثال او را ما گردونده نمیتونم. من یه چیز دید نیستم وابشه. هر آدم هر خمیشه یک کسی مثال دوست میداری روش همون را میگیری بسیار همون را گوش میگیری روش همون دا میره. خیلی با ما اصلا خیلی دوست شدم. عین حال چه بگم
من اینجا یزنش میشم. یعنی شما یزنایی نه سیدلی هستید. بله بله. این همون مهر و محبت از حساب مخلصی شما برای اینجا سیدلی سر شد. بله من مخلص بودم. من نمیشناختم هیچ کار راستی که اول ما خانواده او را ما هیچ کار نمیشناختم. خیلی ما چه بگم ما نه که ما حقیقت میگم ما مادام دوست می‌داشتم. ما توزی را دوست می‌دارم برای که ما را همه میگه که تو دودارش یا که آوازی ما را آوازی فرق نمیکنن. خیلی حسابی چه بگم مهر زیاد بود. خیلی خداوند امی چیزا در پیشونی ما کشتگی بوده. خیلی روز مثلا ما یزنا و خسر بچه. وقتی که شما همراه نمیان در یک جمعه شنید مثال صحبت میکنین میونی سمیه مثال میونی وقتی که گپ درباره نزدیکان شما میروه صحبت شما چخیل میگذره مقصد حزل شوخی میکنین بعد از یزنا شدنی نایمجو او همون چخیلی بود همون خیلی خطیمه یعنی یگان ایوازگونی در نایمجو نشید نه من چخیلی بودم پیش همون خیلی من نکی رو اکا میگم من او مختش دگیم ما بوده یزنا میشم نکی من او رو اکا میگم برای که من اول ما نمیتاری زمان نمیپیچه ما او را مثال بگم که خیلی نمیپیچه نمیدونم نایمجو شما را چخیل فراد میکنه نایمجو مرا دودار میگه خسرو میگه یگان بار یزنا گفتگی است خیلی پیش خودم گفتگی مثال در دیگه آدم گفتگی که نه یزنا ما ای خیلی بگو که یزنا گفته فراد که باشن نه خیلی ممکن یگان بگم خیلی ما نشنیدم شما کدام سال اویله داشتید؟ ما خدا دروغم نکنه سال 2020 بود سال 2020 ها؟ 20 تولی یک سال یک نیم سال میشه که شکرانه الله اویله دارم صاحبی یک دختر نازنی ماشاءالله نماشون شما لیلی جان لیلی جان ماشاءالله بهترین خداوند باز نیست شعر و شوی نازنین را برای شما عطا کند برادر عزیز چون که شما بهترین شخصیت بودین و اولین بار همراه شما در این برنامه رو روبرو شدم و فهمیدم که بهترین شخصیت بودین باز میگذاریم به دیگر قسمت سوال جواب تیاریم اتا خسرو جان شما وقتی که در جدای سند گفتین که مکتب اینترنتی وقتی شهر دوشنبه رفتم اولین سرشوی کار شما از همین قرماتی پس شد بود روزایی که شما حتی فکر میکردین که خداوند مرا الان خیلی روزا رو نصیب میکنه منم خیلی خسرو شکرف میشم الان خیلی سرودا در بین مردم مرا شناخته میکنن همین خیلی آرزو بود همین خیلی عملا داشتین و باوری داشتین که الان خیلی شخص بزرگ میشه ما باوری داشتم که برای که همین آدمیزاد اگر در خودش که باور داشته باشه انشاءالله همون کار میشه همین آدمی که بگه که نمیکنم نمیتونم یا که همون چیز دست نمیام همون چیز نمیشه همین وقتی که حرکت کنی بگی که میتونم میکنم همون کارم میکنی خیلی ما که شکرانه الله ما سپیس ما اسناموی خیلی که مردم میدونه که ما اسناموی دمره مینوازم دطور مینوازم خیلی همین چه بگم همین رویه استراد دادم که رفتم مثال خواستم که همین چیزم پیش ببرم بله چه میگن با یک مرد چیل هنر کمای خیلی ما که هنرم پیش بردم ما خودم باوری داشتم برای که ما بسیار عذاب کشیدگیم مرا مادرم عذاب کشیدگی مرا بسیار مادرم عذاب کشیدگی برای ما یک پدرم عذاب میکشن که این خیلی که مادر عذاب میکشه میسوزه مثلا پدر خودتون میدونین مادر دیگه خیلی میسوزه خیلی که تمامی قرض عذاب کشیدم من برد مکتب موسیقی در موندن اینجا استاد اولین من استاد غایب نظر میگن ایدر غایب نظر که همو نوزیکای دتورا با من اون مختم بله خیلی مهنت کردیم زحمت کشیدم شکرانه الله 2011 بود که من به شهر ترکیه سفر کردم در بین 145 دولت جای سهیم گرفتم ایروی هنری دتور نوازی و به شهر مسکو رفتم گرمانیا رفتم خیلی شکرانه الله که امی میگم که باور داشته باشی به مقصد میرسی همین باور که داشتم این روز به این چی رسیدم مقصدم رسیدم یعنی برآمده شما در دولت‌های بیگانه پی در پی رفتید بله خارجه بسیار سفر کردیم جا گرفتگیم جاهای نمایان اشغال کردیم خیلی همش با زحمت استادان یگان کس به استاد چی نمیشه خیلی در جدایی که اگر بگم در جدای استراد اگر مثال سرودای مرا معرفی کردگی پیشکش مخلصی کردگی با همراهی اپای فیضیگل خوانده بودم از سرود غریبی این شعر با پیشنهاد سیراج عبدالله با شما اینه پیشنهاد کرده؟ با من پیشنهاد کرد که برای من خیلی شعر دارم چی دارم همین را ما در پیشنهاد کرد من راستیگه بسیار صنعتکارا فکر کردم همین اپای فیضیگل مثال قبول کردم چنین امی سرود وقتی بردم طول یک هفته 1 میلیون پراسموت رفتگی خیلی همین سرود معرفی کرد شکرانه الله این روز کار کردستم با سیراج عبدالله
мисол ина бои рӯзпага бо якдо клипи дига сиёмка кардем иншоалло ки пешкаши мухлисон мегарда хай шигар ирӯз ягон камбудӣ надорам. Акак Сароҷон як 4 мисра суруди ҳамроҳи апай Файзигул хондагиро барои мухлисон пешкаш мекунӣ? Майнш мехонам. Вой дар ғами ҳам очаву хоҳар сӯхтем, аз дури додару бародар сӯхтем, дар шаҳрҳои бегона бо мардуми рӯз, дур аз падару ҷудо ба ҳар дар сӯхтем, дар шаҳрҳои бегона бо мардуми рӯз, дур аз падару ҷудо ба ҳар дар сӯхтем, кафтараки белонам дар ғариби оворам, аз ғами ту эё чаҷон дар бадари ҳар хонам, кафтараки белонам дар ғариби оворам, аз ғами ту эё чаҷон дар бадари ҳар хонам, аз ғами ту эё чаҷон дар бадари ҳар хонам. Худованд ягон мардуми тоҷика айбари падар модараш дур накунад, Худованд муҳтоҷи ғарибитон накунад. бошад ҳазор раҳмат кардам. боз мегзарем ба дигар қисмати суолҷавобҳо. чуноне ки сухана аз модар сар карда гуфта ки бисёртар барои ма модар заҳмат кашидаги, модар азоб кашидаги, падар не. биё камтар оиди зиндагии шахсии шумо гуфтугӯ кунем. рӯзи ҳастед? шумо дар оила чанд касед? мо дар оила ду касе, худуми хоҳарчанд. яъне на бародар доред ва як худумтам, калони худумо. падари шумо чӣ кора? Падари ма соҳибкорай, магазин чӣ дорад, ҳамин соҳибкорида айрӯи чӣ бигӯм, ҳами магазин хӯрокворӣ, ҳами айрӯи ҳами соҳибкор меган. Чӣ меган дига соҳибкор меган? модари шумо чӣ? Модари ма хонашин. пас шумо гуфтед ки модари ма бисёртар барои ма азоб кашидаги. сабаби азоб кашидани модара шумо дар чӣ мебинед? Ака ма дар чӣ мебинам? Мара масалан ба мактаби санъат бурд дохил кард, мисол мебурд, қатъи мерафт, мисол ма чӣ бигӯм, ма ягон шеър, ягон чӣ мешид қатъи мерафт, мисол мегуфт ки хай ҳамахе дастгирӣ кине фарзанди мара, хай хоб намекачаво. Бо чи хай бисёр заҳмат кашидай то озмунои тиллоӣ ба 6 саҳар мешид, қатъи мехест шанбе мерафт ки успет кинем. Хай сар либоса тоза мекард, хай ами нигаҳбин фақат модарам буд. ҳозир шумо ҳамроҳи падар модар зиндагӣ мекунед? Бале, шукрони Аллоҳ. мошалло, беҳтарин акаҷон. боз як саволи дига оиди акай наимҷон метавон ки вақте ки шумо як-ду суруди ғарибӣ бироварден, шояд бисёртар мардум да ки хисрат мисол ҷияни наимҷон нест ё то ай сурудои ғарибӣ ҳамон стили ҳамро қабили ҳамин хел гап ва ҳамин хел суоло нисбати шумо мешавад ака? Омада буд, мара комментария мекардан ки ту пота ба пои наимҷон дуроз нака. Ака чӣ хел бигӯм, ҳозир марди мо ҳар чӣ менависанд, бояд одам ба ақидаи худаш, ба калаи худаш, ба фикри худаш кор кунад. ма итари саволо буд, хита наимҷон мегирӣ, хита ихе мегирӣ, хита ухе мегирӣ, ма аҳамият намедодам, барое ки ма дӯст медоштам. Ма намедонам мардум мара чӣ хел қабул мекунад, чӣ мега ки ту ранги ӯ мехонӣ, овози итари. Ма санъати ҳам одама дӯст доштам, ма дар равия чӣ хел бигӯм, дар раи ҳамон рафтам да, дар раи ҳамон роштам. бисёр комментариҳо менависанд, хита наимҷон, хита чинаки, ма ин чизода аҳамият намедам. ҳатто роҳафтодан намешавад. ма вообще одам ки ба гап мардум роҳафтода шуд, агар бидон ки мемонӣ, ҳама чӣ мемонӣ, агар ба гап мардум барай. акай Сароҷон, рӯзое ки дар ҷодаи санъат аввалин боре ки қадам мондед, шояд ину он шахсиятҳоро намешинохтед, аҳли фарҳанга намешинохтед, аҳли санъата, буд пеши ягон санъаткори рафтагӣ бошен ба ягон мисол навохтани дуториё барои ягон дастгирӣ, барои ягон минуса мақсад мешавад ки кор пеши якдигар меғалта, нисбати шумо норозигӣ карда бошанд ё дастгирӣ кардагӣ набошанд. ҳамин хел одамо буд? бале, хай итари мешавад ки ҳичка намешиносад, намедонад, мерай. хай ака чӣ хел бигӯм, ба гардана мегирам мисол, ё ки иқа сумбута мега иқа. хай ҳама хел буд. Вақте буд ки мушкилии зиндагӣ дадам, ами зиндагӣ худш имтиҳон намеган да. хай мисол туи бисёр намерафтам, мисол дар байни мардум муаррифӣ ки нахма накардаги будам, мисол ами клип накардам, намешинохтам, камтар ма дақиқин буд.
камтар мерафти хишу гап намезадам. Гапа конкреташ вақте ки ма муаррифӣ карда мардум, хай ҳозир пеши касе бирам иншоалло дастгирӣ мекунам. Мисол барои фарқ надорад барои шеърай, барои байдай, барои сиёмкай пеши кадоме мерам, шукри Худо ки имрӯз дастгирӣ мекунанд ва бевосита мара айни ҳол ҳами дар ҷодаи YouTube бугум агар дастгирӣ мекунам, мисол каналма пеш мебарам дар барам ростай Наимҷони Сайдалӣ бисёр дастгирӣ мекунад. яъне ҳарчанд ки шумо дар санъат ва дар канали шахси Наимҷон ҳамроҳи Наимҷон баромад ва якҷоягии шумо маълум набошад, барои бисёриҳо медонанд ки мақсад Наимҷон ба дигар шахсиятҳоро дастгирӣ кардан ва дар каналҳошон мисол результати хубишон додан, лек баромадҳои шумо ҳамроҳи он шахс кам аст. Ака ман чӣ бигӯм, ман суруд хондагиам қатиш. Суруд дует хондагиам, я суруд дует хондагиаму ака ӯ кор боршуз да душанбе, мисол душанбе рафтаги оилаш қати хонаводаш қада душанбе. Мане ки кадом вақти занг бизанам, ака ихе корай, ихе корай мекунам. Чанд боре рафтам мисол дастгирӣ мара кард, ман намекунам, ман 100% ризоюм дастгирӣ мекунам. Хай иншоалло ҳастай фикре ки яда суруд бояд бикунем дед, иншоалло ки мебурая ба рӯзои наздик, дар фикрумон ҳастай. ва ногуфтанамона дӯстони азиз, акай Хисравҷон дар сомонаи YouTube канали шахси хиша дорад. Марҳамат акаҷон каналтонро муаррифӣ кунед ва шахсоне ки мисол ба ном зада наметавонед дар зери видео дар комментария закрепит кардагиед. Медуроем обуна бешем, дастгирӣ мекунем. боварӣ кунед дорам ки беҳтарин сурудҳои ғарбӣ, беҳтарин сурудҳоро аз ҷониби яъне бародари мо ба ҳар яки шумо писанд меояд. Марҳамат, каналтонро муаррифӣ кунед. Саломат бошед мухлисо, дӯсто, бародаро, акаҳо. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша. Парвардигор ин моҳи муборака ба ҳар яки шумо қувват бита. Тоҷики қати энергия мегӯем, чӣ мегӯем, энергиятон бита. Худованд ҳами моҳи шаҳри Рамазонро ба пурагӣ бигирен. Канали мо дар шабакаи YouTube бо номи Хусрав Шукуров бародаро будуроем подписатсия кунед. Иншоалло ба рӯзои наздик як суруди дигар бо номи Аскарбача бо ҳамроҳии Файзгул Юсупова пешкаши шумо мегардонад. Ма инаин боло да сайтам мемонам, будуроем подписатсия кунед. Иншоалло ки ай ҳама навигариҳои мо бохабар шен. Ма инаин болода нем куллаака мемонем, будуроем подписатсия кунед. Худованд нигаҳбон то боша. Подписчикои Rahim Production дар мӯи сари ягонтатон хор назана. Аллоҳ нигаҳбон ҳаматон. Зинда бошед. ҳазор раҳмат канон, чуноне ки нафароне ки мара қадр мекунед, ҳурмат мекунед, иззат мекунед, ин ҳамаш барои ҳар яки шумо ва мо аз ин канал ва аз ин барномаҳо шукрона Аллоҳ нон мехӯрем, намак мехӯрем, меҳнати ҳалоли мои кӯшиш мекунем. Лекин касоне ки мара ҳурмат мекунед, иззат мекунед, ман аз шумо як хоҳиш дорам ки боло денем канали акай Хисравҷонай бидуроен, обунашен, дастгирӣ кунед. Боз ҳам ҳамкории мо хуб мешавад ва беҳтарин кор мешавад. Худованд нигаҳбон дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.